Dyma'r gêm gyngrau'r gyntaf rhwng y ddau dîm yma ers bron i 10 mlynedd ar hugain. O, Mitch Bryant mewn yn gadarn, y dacl gan Nas, y mae'n syrthio i lwybr Cetli! Yn gwasgu'r bêl, heibio i Jones, a mae Bae Colwyn ar y blaen. Wedi dim ond 2 funud. Maen nhw wedi ennill i 4 gêm ddwytha. Maen nhw'n dechrau mwynhau bywyd ym Mhyrymid Cymru. Y gig gornel yn cael ei ffenni allan gan Steve Thomas, Hassel yna hefyd. Dyma Rhyl yn ei chodi nôl i fewn. Alexander Downs ar peniad. Oedd hi'n beniad rhydd. O falle fod y cefnwr wedi cael ei dynnu nôl. Mi ddylai fod i gwneud yn well be bynnag. Hassel ar gig gornel. Will Bell ar peniad allan. Cyn chwaraewr y Rhyl wrth gwrs. Hassel ni chodi hi eto. Bell yn unwaith eto. Dyma Dave McIntyre. McIntyre ergydd. Molyneu'n troi. Rhoi ti'n nghornel y rhwyd. A mae'r lliman wedi godi. Molyneu'n cam sefyll. Oedd o. Mae'n dyn ofnadwy. Rhyl yn anlwcus falle. Kai Owen ar gig cryf. Ben Nash yno. Molyneux! A Cochlyn yn arbed. Tîm Eddie Morris Jones yn curo ar y drws. Kai Owen ar gig cryf. A Molyneux yn cael ei nadu gan Cochlyn. Hassel ar gig gornel. Sullivan ar peniad unwaith eto. Bae Colwyn yn clirio. Y Rhyl yn pwyso. Sam Molyneu'n troi dda yng nghanol cae. Steve Thomas ar gadlan lawr y chwith. Hassel yn ennill y bêl. Codi ben y croeso, that's Piskorski! A'r gwrs e'r fenthyg o'r derwyddon. Y methu gwneud y mwyaf ar croesiad hyfryd gan Hassel. Tom Creamer. Nôl mae'n mynd at Kai Owen. Dyma Gethin Maxwell. Maxwell ar yr hanner foli! Fymryn dros y traws gan Maxwell. Y Rhyl di dod mor agos ar sawl a chlysur yn yr hanner cyntaf yma. Cochlyn. Williams y flic ymlaen. Dyma Mitch Bryant y sodliad. A Cetli nôl at y blaenwr yn cyfuno'n dda. Bryant i fewn i'r cwrs. Sean Edwards sydd yno. Sean Edwards yn rhwydo. Cyn Seren Bangor yn sgorio yn erbyn y Rhyl. Bryant a Cetli'n cyfuno'n dda. A mi fydd Edwards wedi joio honna. Mitch Bryant yn oedi'n disgwyl am y cymorth. Mae Julian Williams yn cyrraedd ar ymyl y cwrt. Yr ergyd. O, nath honna daro braich. Nath o'n ôl y dyfarnwr. A Keegan Jones yn llorio Williams. Mae'n gicio'r smotin i Bae Colwyn. O, mi oedden nhw falle'n lwcus i beidio ildio cicio'r smotin yn fanna. Ac yna Keegan Jones yn hollol wyllt. Tom McCready, y capten o'n taro'r trawst. Mi ath Keegan Jones y ffordd anghywir, ond i hangfa i'r Rhyl. Tafliad at Julian Williams. Rheoli'n dda, ac mae'n adlamu'n garedig i'w lwybr o. Yr arbediad gan Jones, o Bryant yno yn sgorio'r drydedd i'r ymwelwyr. A mae o'n mwynhau honna hefyd. 10 munud yn weddill yma. Ac mae'n grasfa i'r Rhyl. Williams o'r gwaith creu. Bryant yn rhwydo, mae'n 2-0. Max Peat i lwybr. Arek Piskorski. Will Bell ar draws yn ei fugeilio fo. Piskorski'n troi'n dda. Cyfle i groesi. Molyneux ar peniad rhydd. O, mi ddylai fod i gwneud yn well. Kai Owen at James Murphy. Eiliadau yn weddill yma. Murphy'n troi'n dda. A'r croesiad at Molyneux. Os fo gallu bod yma trwy'r nos, a dio ddim yn mynd i sgorio heddiw yma. A dyna'r chwiban ola. Bae Colwyn yn dringwch ben yr Rhyl i'r trydydd safle. Yeah, look, I mean, I think in fairness to the people at Rhyl, I mean, they've done really well to get the game on. As you say, it's the same for both sides. Rhyl like to play, we like to play, so I don't really think that had any impact on it. I think what pleased us most was really the way we dug in at times when we were on the back foot. You know, we've had obviously a chance at 2-0 up with the penalty miss to probably kill the game, and then for 5 or 6 minutes that lifted them. They had a real go at us again, but you know, we defended that 5-6 minute spell really well.
played on the front foot. You know, defenders, Will Bell was excellent, Daz Thornton at the back, and obviously Andy Coughlin in goals made a few really good saves for us as well. It's your first home defeat of the season. You conceded early, but was that a 3-0 match? No, and that's the frustrating part of the game. You know, we paid the price for not taking our chances. You know, and we've gone 1-0 down really early on, but we've seen a reaction from the boys. You know, and it was really encouraging, and we looked like scoring every time we went forward. But you know, another day could have been a different story, and you know, credit to the keeper. You know, he's made some great saves there. And yeah, some decisions might have gone our way. You know, on a different story.